twongeye kubasuhuza tunabaye ikaze ku Baryankuna TV. Dukora kuri murandasi mu buryo bw'ikoranabuhanga rya YouTube. Iteleviziyo ni urugaga nyarwanda rurangira mu cy'igihugu RMP Abaryankuna. Abaryankuna n'abantu bafite igihugu ku mutima badashaka kureba igihugu kirembera. Uyu ni umwanya w'amakuru. Aya none mukamugiye kuyagezwaho nanjye wera Sandra, fatanyije na mugenzi wanjye cy'u Ramani, ntimugiye kure tubahaye ikaze. Cyubahiro, uyu munsi ntibisanzwe ndabona n'amadosiye. Sandra, uyu munsi nibisanzwe byo aya madosiye uruzi akubiyemo amakuru yari yaragizwe ibanga rikomeye ariko agakubitana n'ubusumyi bukaze bw'abaryankuna, none tukaba tugiye kuyatangariza abanyarwanda, abarundi ndetse n'isi yose kuri televiziyo ikubitira ikinyoma hakubuye Abaryankuna TV. Sandra, ubu babonwa n'uhagaze kandi umukunzi w'impyisi ni wirya mbere. Paul Kagame n'abicanyi be bahitanye umwe mu banyapolitike bakomeye bafatanyije nawe kurwanya leta y'u Burundi. Uwo nta wundi ni Hussein Radjab. Ahubwo Sandra, byatangiye ryari bikomeza bite kugeza ubwo Hussein Radjab aguye mu mikaka y'ibikoko bya Kagame? Cyubahiro, ibi ni bimwe abanyarwanda bavuga ko urucira mu kasoro gatwara nyuko. Umugabo Hussein Radjab afatanyije n'umwe mu Barundi bagenzi be bagiye gushaka amaboko kwa Kagame ngo bikize nyiri cyubahiro Petero Nkurunziza, perezida w'u Burundi, banatembagaze inzego z'ubutegetsi bwe, ariko basanga Imana senga irakomeye. Ahubwo cyubahiro, kubera ko uyu mugabo ari umurundi, ndumva mbere yuko tuvira umuzi abakunzi bacu aya makuru atari umukungugu dukesha urwego rw'ubusumyi, byaba byiza tubanje kubabwira Hussein Radjab wariwe. Nibyo koko Sandra, Hussein Radjab numwe mu banyapolitike bakomeye b'abarundi bari bamaze igihe bahangayikishije ubutegetsi bwa Nkurunziza bashaka kubuhirika. Uyu Hussein Radjab mbere yuko ahindura uruhande yabanje kuba umuntu ukomeye mu buyobozi bw'u Burundi, dore ko yanabaye umukuru w'ishyaka riri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD. Ni nyuma yo kugira uruhare rukomeye mu ntambara yashyamiranyije igisirikare cy'u Burundi n'imitwe y'inyeshyamba ariyo FNL, Force Nationale de Libération, na FDD, Force de Défense de la Démocratie. Nyuma ya kudeta yo kuwa 21 Ukwakira 1993 yahitanye perezida wa mbere w'u Burundi Melchior Ndadaye, wari umaze gutorwa hakurikije uburyo bwa demokrasi. Sandra, mu Burundi oni yarahagobotse maze haba amasezerano yo gusangira ubutegetsi bagendeye ku moko, no kuvuga hagati y'abahutu n'abatutsi. Nuko Cyprien Ntaryamira w'umuhutu ababaye perezida, Anatole Kanyenkiko w'umututsi ababaye minisitiri w'intebe, ariko FDD hamana intwaro. Cyubahiro, mu gihe FDD yari itarashyira intwaro hasi ku ya 6 Mata 1994, Kagame Paul yahanuye indege ya perezida Habyarimana Juvenal w'u Rwanda, akari kumwe na mugenzi we w'u Burundi Cyprien Ntaryamira wari umaze amezi 2 gusa ku butegetsi, kuko yarahiye kuyobora u Burundi ku ya 5 Gashyantare 1994. Ibintu byahise bisubira ubudubi. Ubwo Hussein Radjab yari umwe mu bacurabwenge bakomeye bizo nyeshyamba za FDD. Muri nzero umwaka n'ubundi Sylvestre Ntibantunganya yabaye perezida w'u Burundi, ariko bushyamirane bw'amoko ntibwahagarara. Biza kuyangara ku ya 25 Nyakanga 1996 ubwo Major Petero Buyoya yahirika gutegetsi bwa Ntibantunganya. Gusa ibintu byaramugoye kubera Tanzaniya ya Nyerere yamuguye nabi ndetse inafatira u Burundi ambargo, ndetse n'ibindi bihugu byo mu karere biza gukurikiraho. Cyubahiro, 1998 haje kubindi mishyikirano. Sandra, imishyikirano yarabaye yewe ya ambarigo bayikuraho muri 2000 baza no kugera ku masezerano, ariko FNL na FDD batayarimo kandi aribo bari bafite intwaro. Aho hose Hussein Radjab yari umwe mu bo bita ba Kibamba bari bakomeye cyane. Ku ya 8 Ukwakira 2003 nibwo FDD yemeye kujya mu mishyikirano y'amahoro, maze ku wa 16 Ugushyingo 2003 basinya amasezerano ya burundu, hashyirwaho leta y'inzibacyuho iyoborwa na Perezida Ndayizeye. Nuko FDD hinduka ishyaka rya politike, maze ku izina ryayo yongeraho irindi maze yitwa CNDD-FDD. Sandra, wumvise impamvu iri zina rirerire? Cyura nabyumvise cyane.
CNDD-FDD yabawe na Petero Nkurunziza wari minisitiri w'imiyoborere myiza muri guverinoma y'inzibacyuho kugeza aho atorewe kuba perezida wa Repubulika y'u Burundi muri 2005 maze asimburwa ku buyobozi bw'ishyaka cyangwa bw'uwo mugambwe na Hussein Radjab. Ariko ngo bidateye kabiri, Hussein Radjab yatangiye gutegekesha uwo mugambwe wa CNDD-FDD igitugu gikabije bituma atumvikana n'abanyepolitike bagenzi be ku isonga Perezida Nkurunziza Petero. Byaje guhuhuka muri 2006 ubwo umutegarugori cyangwa umukenyezi Alice Nzomukunda wari vice perezida wa kabiri yeguye ku mirimo ye kubera igitugu cya Hussein Radjab. Hussein Radjab yakomeje kujya mu mitsi na Perezida Petero Nkurunziza birangira Radjab avanywe ku buyobozi bw'ishyaka muri Gashyantare 2007 ahita asimburwa na Bwana Jeremy Ngendakumana. Cyubahiro ariko ngira ngo igiti cy'inganzamarumbo kiguye ntikibura ibyo gihitana. Sandra, ibyo uvuga nibyo. Ubwo Hussein Radjab yavanwaga ku buyobozi bw'ishyaka, bamwe mu nkoramutima ze zari zifite imyanya ikomeye muri guverinoma no mu nteko ishinga amategeko nabo barasimbujwe. Aha twavuga nka Marina Barampama wari ikigera cy'umukuru w'inteko ishinga amategeko. Ntibyatinze mu kwezi kwa kane abarundi bitandamukiza Hussein Radjab yatawe muri yombi ashinjwa icyaha cyo gushaka guhungabanya inzego z'igihugu. Sandra, abambari ba Hussein Radjab baba barabyitwayemo bate? Cyubahiro nawe urabizi abarundi nta mikino. Abakunzi ba Hussein Radjab bahise bashinga ishyaka ryitwa UPD zigamibanga. Muri rw'igifaransa ni Union pour la paix et le développement. Radjab yashyikirijwe inkiko maze mu kwa kane 2008 rukiko rumukatira imyaka 13 y'igifungo ajyanwa gufungira muri gereza nkuru Bujumbura izwi ku izina ry'ibohero rya Mpimba. Cyubahiro iyo urukiko rwa Kagame rwaramukatiye imyaka mike nibura yari nka 50. Ahubwo se Cyubahiro Hussein Radjab yaje kugera ati Kigali. Sandra, mu rukere rwo kuwa mbere tariki ya 15 Ntwarante ariyo werurwe mu cy'u 2015 ahagana saa 9 za mu gitondo Hussein Radjab yakoze umutima ze atoroka ibohero rya Mpimba. Hussein Radjab yacikishijwe n'umukuru w'abapolisi bari bashinzwe kurinda gereza ya Mpimba i Burundi bakaba bamwita Dokoro ndetse nawe bahita banajyana. Yatorokanye kandi n'abandi bafungwa batatu bari basangiye icyaha ndetse n'umunyururu wari ushinzwe kumucungira umutekano aho muri gereza nyine. Hanyuma Dokoro wacu nawe ajyana n'abandi bapolisi bane. Sandra, amakuru avuga ko uwo Dokoro yanasize icyo gicagereza kirangaye. Iyo abandi banyururu babimenya mu gitondo bari gusanga gereza ibahamagara ngo urugi rwa gereza rwafunzwe mu gitondo. Sandra, urumva uko Hussein yasohotse mu Mpimba anasohoka Burundi, urumva ko kugera i Kigali byari ikibazo toto. Cyubahiro kugira ngo twinjize abantu neza muri aya makuru y'ubusumyi, reka tubanze turebe isano iri hagati ya Generale Niyombare wagerageje kudeta muri 2015 ikamupfubana akayabangira ingata agasanga Kagame na Radjab uyu nawe wavuye muri gereza agasanga Kagame i Kigali mu Rwanda. Cyubahiro nk'uko wari umaze kubivuga ku wa 15 Werurwe 2015 Hussein Radjab yabashije gutoroka ibohero rikuru rya Mpimba. Ni nyuma y'amezi abiri gusa General Major Niyombare Godefroid wigeze kuba umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi akaba yaramaze igihe gito yirukanwe na Perezida Nkurunziza ku mwanya wo gukurira iperereza ry'u Burundi. Ku wa 13 Gicurasi 2015 isaa 9 z'umugoroba General Major Godefroid Niyombare yahengereye Perezida Nkurunziza yagiye mu nama muri Tanzaniya yari kwiga ku kibazo cy'u Burundi maze ajya kuri radiyo yigenga Bonesha FM atangaza ko Perezida Nkurunziza Petero ahiritswe ku butegetsi. Tangazo rivuye mu nzego zo kwivuna hasi n'iz'umutekano zifatanije n'abenegihugu b'umutima. Barundi kazi kubera ubuzima bw'igihugu bugeramiwe mu bice byose, mu bice byacu byose, na cyane cyane ihonyangwa ry'agateka ka zina muntu biturutse ku kwidanirira ku kiringo cya gatatu kwa Perezida Petero Nkurunziza, kubera ko icyo kiringo cya gatatu
cyaraye kigiye mu ngiro mu ngendo yo guhonyanga bimwe vyeruye ibwirizwa shingiro n'amasezerano ya Arusha, twihereje ingendo ya Perezida Nkurunziza mu kwihagira ikiringo ca gatatu cyakozwe mu gasuzuguro k'abarundi benshi bari baranse isubirwamwo ry'ibwirizwa shingiro. Twihweje kandi ko iyo ngendo yaranzwe n'agasuzuguro ku kamo k'ibihugu n'amashirahamwe mpuzamakungu. Niyombare n'akarwi ke bagerageje kuja gutangira iryo tangazo kuri radio na televiziyo by'igihugu, basanga abasirikare bakinambye kuri Nkurunziza bari Amavubi, maze barakimirana bajya kubitangaza ku yandi maradiyo harimo radio RPA, Isanganiro FM na radio Renaissance. Hose interuro yari imwe, Perezida Nkurunziza yakuwe ku butegetsi. Vu l'urgence de sauvegarder l'unité du peuple burundais dans son ensemble et l'impérieuse nécessité d'assurer l'intégrité et la souveraineté de la nation, vu les situations de violence et de renouer processus politique et démocratique sain dans un climat sain, en toute indépendance et en toute intégrité, le peuple burundais décide de sauver sa très chère patrie et déclare: les forces vives de la nation décident de prendre en main la destinée de la nation pour parier à ce climat d'inconstitutionnalité dans lequel le Burundi est plongé. Les forces vives de la nation refusent avec vigueur et ténacité le troisième mandat du président Nkurunziza conformément à la Constitution et l'accord d'Arusha. Le président Nkurunziza Pierre est destitué de ses fonctions. Le gouvernement est dissous. Les secrétaires permanents des ministères assurent les affaires courantes des ministères. Il est demandé aux commandants des régions militaires, aux commissaires régionaux et aux gouverneurs de travailler main dans la main pour renforcer la sécurité de toute la population burundaise et de toute personne étrangère résidant en visite ou en transit au pays dans le strict respect des droits humains. Cyubahiro cy'abakorera amaradiyo yacishije iryo tangazo muri iryo joro si icy'u Rwanda. Ibisasu bya muzinga nk'uko abarundi babyita byahinduye umuyonga. Mu gihe kitarambiranye, umugambi mukuru w'ingabo z'u Burundi General Prime Niyongabo yagaragaye kuri televiziyo na radio by'u Burundi atangaza ko akarwi kagerageje guhirika ubutegetsi kateshejwe ahubwo ko kamanika amaboko. Abari muri uwo murwi bagerageje guhunga maze benshi bafatirwa ku nkengero z'ikiyaga cya Tanganyika muri zone Kinindo, ariko General Niyombare we yari yamaze kuyabangira ingata ahungira kwa shebuja Kagame. Biramenyesheje abarundi n'amakungu ko akarwi kari kavuze ko gatembagaje ubutegetsi yitowe n'abanyagihugu kaburabujwe gushika kuri ako kabi kabishe kari kateguwe General Maj Dodefroid n'abo bari kumwe. Turahumurije rero abarundi n'abanyamahanga ba mu Burundi. Rero bikubye bayameto ibiro by'umukuru w'igihugu ikirinda ciwe n'ibibanza nkoramutima by'igihugu bicungerewe kandi bimuniwe y'inzego zikingiye igihugu. Dusabye kandi utegetse abarongoye intara za gisirikare nabo barongoye kuguma bagambukira inzego z'igihugu bafatanye mu nda babandanye bakingira igihugu. Gahugu kanje keza nakunze kama kumutima uri gatoyu ufise ubutore bene intwaro y'intwari urambimbara ntaco no guhangwifurije vyinshi nturambusagarare waribarutse imvura nyazo ziharanira amajambere nta murundi w'umutima yovyibagira senga gisangi riva kumana
kamwe amata n'ubuki warahahajura henagurwa mpore ndi watemvye iyakuremye nikuzigame nduzorwe mwisanganya nurambusagarare waribarutse imvura nyazo ziharanira amajambere nta murundi w'umutima yovyibagira. Dodefroid Niyombare na bagenzi be bamaze gushira impumu bafashijwe na Kagame bashinze umutwe w'abarwanyi witwa Forebu Republican Forces of Burundi, ariko nyuma baje kuhindura izina ngo nyuma yaho Radjab na Niyombare bananiraniwe kwemeza ugomba kuyobora maze bawita FPB Force Populaire du Burundi. Cyubahiro, uku kujya kwa Kagame urabona hatarimo kamugobeko? Sandro wikirirwa ubaza amenyo nko kureba umunwa mukanya turaje dufungurira abantu amakuru aturuka mu busumyi barumirwa. Ubu rero ndumva noneho twajya mu makuru y'ubusumyi kuko umuntu wari usanzwe utazi Hussein Radjab ubaramumenye. Reka turebe uko Kagame byaje kurangira mwiyenyuguje. Sandro biragaragara ahubwo ko Kagame ariwe master plan wiriya kudeta, akaba ashobora kuba ari nawe wahise acura umugambi wo gutorokesha Hussein Radjab. Sandro Kagame ntiyigeze yishimira na gato ubutegetsi bwa CNDD-FDD kwisonga Petero Nkurunziza. Byaje guhuhuka aho Burundi buhinduriye itegeko nshinga ry'igihugu cyabo maze bikaza kugaragara ko Nkurunziza nawe yashoboraga kuba yaguma ku butegetsi kugeza muri 2030 nkuko biri kuri Kagame. Mu gihe Kagame yari yahiye ubwoba akeka ko ari uburyo abarundi bashaka bwo kumuhoza w'ijisho, Nkurunziza yaje gutungura Kagame n'abandi bantu benshi atangaza ko ataziyamamariza manda ya gatatu. Kagame abonye Nkurunziza imvuga ariyo ngiro yahise atangira umugambi wo gutoba amatora y'u Burundi byarimba akayaburizamo. Sandra ubu noneho turagiye turinjiye. Cyubahiro, amakuru yegeranyijwe n'ubusumi bw'abaryankuna ratubwira ko mu mpera z'umwaka ushize ndetse no mu ntangiriro z'uyu mwaka Kagame yatangiye umugambi wo gutera intambara ku Burundi. Iyo ntambara ikaba yaragombaga kuba mbere y'uko amatora. Kagame yatangije inama maze yitabirwa na General Major Dodefroid Niyombare, Alex Sinduhije na Hussein Radjab. Iyo nama yari igamije kugena no kugabana aho bashakira abasirikare bazabafasha muri ibyo bikorwa ari byo bita mu Cyongereza recruitment. Ahubwo Cyubahiro, Niyombare na Hussein Radjab twabavuze. Uyu Alex Sinduhije nawe musobanurira abantu. Alex Sinduhije ni umugabo wavutse mu 1967. Yahoze ari umunyamakuru nyuma aza gushinga radio ye yigenga yitwa RPA, Radio Publique Africaine. Muri 2007 yiyamamarije guhatana na Nkurunziza mu matora y'umukuru w'igihugu, ariko aza gufungwa ashinjwa gutuka umukuru w'igihugu. Gusa yaje kuba umwere kuri icyo cyaha arafungurwa. Yaje guhunga Burundi maze nawe ashinga umutwe w'abarwanyi witwa Red Tabara, mu magambo arambuye y'Igifaransa ni Resistance pour un état de droit au Burundi. Urakoze cyane Cyubahiro, reka dukomeze amakuru yacu atari vumbi abasumi babonye atubwira ko muri iyo nama Alex Sinduhije byemejwe ko arahabwa ibyangombwa byose n'ubushobozi agashakisha abarwanyi mu nkambi z'impunzi z'abarundi ziri mu Rwanda ndetse no mu nkambi ya Rusenda iri muri Kivu y'Amajyepfo ho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. General Niyombare yahawe gushaka abarwanyi cyangwa kurukritinga mu Burundi hagati no mu gisirikare cy'u Burundi. Bemeje ko abasirikare bagombaga kubonwa na Alex Sinduhije ndetse na General Niyombare Godfrey bose bagombaga guhurizwa mu mutwe wa Red Tabara uri muri Kivu y'Amajyepfo. Sandra, Hussein Radjab we bamuhaye akahe kazi? Hussein Radjab nawe bamuhaye akazi ko kurikrutinga cyangwa se gushaka abarwanyi mu nkambi z'impunzi z'abarundi ziri muri Tanzaniya. Hanyuma akanakora ibishoboka byose akanahubaka igisirikare, noneho bakazatera Burundi banyuze mu byerekezo bibiri cyangwa se two front lines muri rw'icyongereza. Aho Radjab nababwiye ko Tanzaniya yahabaye cyane kandi ko ubwo ari umusilamu bitazamugora cyane. Ati nzakora ibishoboka byose abatanzaniya babimfashemo. Radjab yaragiye ariko nk'umuntu usanzwe uzi neza abatanzaniya, akaba azi ko atapfa kwiroha mu nkambi uko yiboneye. Yabanje gushaka abayobozi abagezaho umushinga, ariko kubw'ibyago abatanzaniya bamutera utwatsi.
Sandra ariko abatanzaniya bamubereye abana beza ahubwo bamugira inama. Cyubahiro abatanzaniya babwiye Hussein Radjab ko bitashoboka ko icyo gihugu cyemerera umutwe wa gisirikare kwitoreza ku butaka bwacyo kugira ngo uzatere Uburundi. Batabwo niba mushaka kugondoza nkuru nziza twabwira Perezida Kaguta Museveni wa Uganda kuko ariwe muhuza mu biganiro bya Burundi, tukamusaba kongeramo agatege bikihuta kandi tukamusaba ko ari wowe ubikurikirana aho kuba Sinduhije. Cyubahiro isosi ya Radjab yari imaze kumenekamo inshishi kandi yamaze kuvuga icyamugenzaga. Sandra nta kundi Radjab yemeye icyifuzo cy'abatanzaniya arababaza ati muzabikora muti. Abatanzaniya bati nibigoye turakuvunyishirizayo wigireyo wivuganire nabo. Radjab ati ubwo se nagenda ndeba nde. Abatanzaniya bati tugiye kuvugana n'ushinzwe umutekano w'imbere mu gihugu muri Uganda ariwe muzapanga izindi gahunda nuramukugezeyo. Niko byagenze abatanzaniya bamuhuza n'umuyobozi mukuru ushinzwe ubutasi bw'imbere mu gihugu Internal Security Organization kaka byagenda. Ubusumyi butubwira ko abatanzaniya bavuganye n'abagande bahita babonera Hussein Radjab umubonano wihuse maze Radjab ashyira nzira yerekeza Uganda. Sandra Hussein Radjab ageze Uganda byagenze biti? Cyubahiro Hussein Radjab yaragiye abona n'umuyobozi mukuru wa ISO kaka byagenda amusobanurira uko yavuganye na Tanzaniya. Kaka arabyumvira arangije abwira Radjab ati umva rero mwe muhuje umugambi muri abarwanya Burundi muri batatu, none wavuganye na Tanzaniya uri wenyine, sinaguza n'umusaza ntazi ko mwese mubyumva mutyo, none sura mu Rwanda ugenda uvugane na bene wanyu mwese nimubyemeranywaho ko mushaka ko Perezida Museveni ashyira igitutu kuri leta y'u Burundi ko yemera ibiganiro, mwandika urwandiko mwese musinye maze ugaruke guhuze na Perezida Museveni. Radjab nta yandi mahitamo yari afite usibye gusubira mu Rwanda akajya kuvugana na bagenzi be ndetse n'abamutumye hageze umushinga n'imbogamizi yahuye nazo. None Cyubahiro abagiye guha raporo ni bandi? Sandra ubusumyi bw'abaryankuna butubwira ko Hussein Radjab agarutse mu Rwanda yabanje kubwira abamutumye nyirizina. Aha ndavuga abari bamutumye kujya gutangiza front muri Tanzaniya. Abo ni General James Kabarebe, General Patrick Nyamvumba na IGP Dan Munyuza. Hussein Radjab yabwiye abo bagabo buryo abatanzaniya bamubwiye ko batakwemera ingabo zitera Burundi zivuye ku butaka bwabo, anababwira uburyo bamushakiye umubonano na kaka byagenda wa ISO muri Uganda n'uburyo nawe yamusabye kuza kubonana na ba Niyombare na ba Sinduhije ngo bose babanze babyemeranyeho. Ati ngayo nguko amakuru y'urugendo rwanjye. Sandra Radjab amaze gutanga raporo bashebuja ngo baramukabukanye cyane. Cyubahiro abicanyi ba Kagame babaje Hussein Radjab impamvu yafashe inzira akajya muri Uganda atabanje kubabwira kandi azi ko badacana uwaka na Uganda. Radjab mu kwisobanura yaravuze ati abatanzaniya bagize vuba ndetse banashaka uburyo bungeza muri Uganda, nta kuntu ari kubona uko mpindukira ngo mbanzino. Abo bagabo ngo bararakaye cyane baramubwira bati buriya ubwo byageze muri Uganda tayari byageze no kwa nkuru nziza. Batubwo uraho utazi ko Uganda ari haduyi, ubwo ntuzi ko twangana, ugukeka ko mwe babakunze n'ibindi byinshi cyane. Batandukanye na Radjab bajya guha raporo shebuja mukuru Paul Kagame. Cyubahiro ngo amakuru ageze kuri Pilato ibintu byahinduye isura. Sandra nawe urabyumva, Kagame yategetse ko batumiza Radjab bagahindura imipango. Radjab ahageze bongeye kumugaya bamubwira ko yahemutse cyane ariko bamubwira umugambi mushya. Bati ubu tugiye kugutegurira ikipe mugende muri Tanzaniya mushakishe abantu b'ingenzi mu nkambi z'abarundi mujye mubica. Muteza akavuyo mu nkambi z'impunzi bigaragare ko ari leta y'u Burundi iri kubikora. Ibyo bizatuma Tanzaniya ihindura ingendo. Ubusumyi butubwira ko bategetse Radjab kwihisha ku buryo azayobora ibyo bikorwa atagize aho agaragara na hamwe. Sandra ahubwo muri iyo nama umwe mu bajenerale ba Kagame ngo yahise agirana nawe ikibazo. Nibyo Cyubahiro ubwo Kagame yavugaga ko ku ikipe igomba kujyana na Radjab kwica abarundi mu nkambi ya Tanzaniya, yategetse ko bareba bamwe mu bana bacu baza akazi. Aho mvuze mu magambo ye maze ngo bakajya gufasha Radjab gutunganya akazi. Aho Jean Nyamvumba yatanze igitekerezo avuga ko bitaba ari byiza kuko ushobora kugira gutya ukabona hagize abana b'Abanyarwanda bafatirwa muri ibyo bikorwa ku butaka bwa Tanzaniya bikaba byagwa n'ab'u Rwanda. Ati nge ndumva mwashaka abarundi akaba aribo bajya gukora ku kazi bonyine.
Cyubahiro Kagame ngo yahise amwuke nabi. Sandra Kagame yabwiye General Patrick Nyamvumba amagambo akomeye ubusomyi bwateruye uko ari uko yasohotse mu kanwa ke. Kagame ngo yagize ati ariko wowe ukeka ko ukiri muri peacekeeping, akazi kawe ka peacekeeping kararangiye, ubu turi mu bihe by'intambara, ujye uvana ibyo bya no sense mu kazi. Sandra Kagame avuze atyo Nyamvumba ntacyo yongeye kurenzaho, baratandukanye bajya gutegura uko uwo mugambi uzashyirwa mu bikorwa. Aya makuru atariho umukungugu n'ahandi wayasanga atari ku Baryankuna TV. Kora subscribe, uduhe like, ukore share, unatanga igitekerezo cyawe. Ubundi udukurikire kuri Facebook yacu RANP Abaryankuna no kuri Twitter @Abaryankuna. Ushobora no kutwandikira kuri email yacu abaryankuna.info@gmail.com. Asigaye kurikirane uniyumvire kwa Baryankuna bakubitira ikinyoma hakubuye nakoroke. Sandra ngo nyiri kirimi kibi yatanze umuruzi gupfa. Hussein Radjab yavuye aho ajya kuganira na Barundi bagenzi be. Cyubahiro kuva igihe Hussein Radjab yari aviriye mu rugendo ngo yari atarabonana n'Abarundi bagenzi be, yagiye kubareba maze ababwira amakuru y'urugendo. Ababwira ko yakubise igihwere muri Tanzaniya ariko ko icyakora havuyemo ikintu cyiza. Ati Tanzaniya yemeye kudushyigikira ifatanyije na Uganda bigashyira igitutu kuri nkuru nziza, akemera kuganira natwe, yabyanga bakababona kutureka tukarwana nawe. Ati none ikibura nimwe, twese nitubyemera n'ukwandika urwandiko gusa tugashyiraho umukono, ubundi bindi Uganda na Tanzaniya bakabyigiramo. Cyubahiro ibyago bya Radjab, umwe muri abo Barundi yagiye kubwira Dan Munyuza ibyo Radjab yababwiye. Dan Munyuza yabyakiriye ati Sandra Dan Munyuza ntiyigeze aperereza ibintu byinshi, ahubwo yahamagaye ba bagenzi be General Nyamvumba na General Kabarebe maze ababwira ko Radjab avuga kurusha abagore. Abo bagabo batewe impungenge zikomeye nuko Radjab ashobora kuba yabwiye bagenzi be bya plan B, nyamara ntabyo yari yavuze. Bafashe icyemezo cyo kutihererana ayo makuru maze babimenyesha fande wabo Kagame. Sandra Kagame akibimenya byagenze gute? Cyubahiro Kagame niwe mutekereza mukuru wa kariya gatsiko kabicanyi. Ubusumyi bwatubwiye ko Kagame yahise avuga ko icyo kigabo ari agent. Ati uwo mugabo arakorera Abagande cyangwa arakorera Abatanzaniya. Ati mwihuse mumukureho telefone mutangiye mukurikirane murebe ari gukorera abaribo. Cyubahiro byihuse cyane Hussein Radjab yahise atumwaho igitaraganya. Sandra Radjab akihagera yasanze ibintu byahindutse. Abagabo bahise bamushyira mu ibazwa ritunguranye kandi bahita bamwaka telefone ye ngendanwa. Bamuhata ibibazo ariko byose biganisha ku kumenya niba akorera Abagande cyangwa akorera Abatanzaniya. Ibazwa ryamaze amasaha atari make gusa nibahita bamufunga bamusubiza ku icumbi rye, nabo bajya guhashebuja ibyavuye mu ibazwa rya mbere. Ahubwo Sandra ibintu byafashe indi ntera mu masaha yakurikiyeho kuko Radjab nk'umuntu w'inyeshyamba uyu rubyiruko ruvuga ko ari umukoboyi ngo ntiyari afite telefone imwe. Cyubahiro Kagame akimara kubona ibyavuye mu ibazwa rya mbere yategetse ko bajya gusaka aho Radjab bamaze bagafata icyitwa urupapuro cyose na mudasobwa cyangwa computer basanga ku icumbi rya Hussein Radjab. Bamuteye bamutunguye baramusaka bamufatanya telefone maze kubw'ibyago bye basanga arimo nimero zo muri Uganda yahamagaye, nyuma yaho bamubarije bakamwaka telefone ye ya mbere. Cyubahiro urwa Radjab rwari rwikase. Sandra bapfuye kumenyesha ayo makuru Kagame maze ahita ategeka ko atabwa muri yombi bakamukorera ibyo bagomba kumukorera ngo bamenye icyazi cyose kugeza ku cyo ba nyirakuru cyangwa sekuru baba baramubwiye. Inzira y'umusaraba ya El Haji Hussein Radjab yatangiye ubwo. Ubusumyi bwamaze amezi asaga 2 bwegeranye aya makuru kugeza n'ubu nta kanunu ka Hussein Radjab. Aramutse akirima kuka yaba ari gisenzegere gusa ubusumyi bw'Abaryankuna bwo buhamya ko yahitanywe n'abicanyi ba Kagame kubw'amabwiriza ye. Sandra ngo nikubise mu cyeba ngo bigenda bite? Cyubahiro nta kindi bayikorera usibye kuyirenza urugo, ahubwo ba Niyombare na ba Sinduhije ruriya abandi rutabibagiwe. Babonye Imana ibageza kwa Kagame izahabakura sinzi aho bazayivana. Aha niho dusoresha iki cyegeranyo dukesha ubusumyi bw'Abaryankuna
bukaba bwarafashe icyemezo cyo kugisohora mu rwego rwo gufasha umuryango wa Hussein Radjab kugira ngo niba ushakisha umenye aho uhinahera. Ni ishyano kuba wabura uwawe yanapfa ntunashyingure. Iki cyegeranyo kandi ni isomo ku bakomeza kwizirika kuri Kagame n'agatsiko ke k'abicanyi. Dore twe duhagaze ku munara turababurira ngo mutazazira sinamenye. Reka dushimire byimazeyo urwego rw'abasumyi rw'abaryankuna butagoheka. Jye na Ruwera Sandra kandi nari nifatanyije na mugenzi wanjye cy'u nakagaruka. Abakina kububyimba umwihangire imirimo kandi nta n'urupfusha n'agatsiko ke